Breeze Point Properties Limited riu turi na mugunda turegete eka ithano na thogora wa 450,000 bloko ya eka ithano Orea Maridi Magarini Barisho Dakacha na iturumete Ramia Barisho Road ni mugunda munoru muno tondu ni virgin land na guku nikuo gutigarite gwa kurima mananathi mianga mavavae na ni hakuhe na kuria thirikari irarima mbembe eka milioni ng'ima hua kurigania na Galana River no turi na ingi tugaite eka ithano iturumete Ramia Salagate bypass eno ya Savo East otana ni mituki wihike na iyo tondu irahurio tangi mahio tucerere Malindi Katuda Market kurigania na Comeback Restaurant o hau thiteji thimune 0722719609 kana 0797494433 kana 0721815555 kana 0731815555 na bayana Nairobi ne 0721923571 walie nani. Breeze Point Properties Limited, your #1 property advisor.